Y tro dwytha, mi welson ni Guto Rhun yn ei sesiwn gyntaf erioed mewn camp bocsio 9 wythnos, wrth iddo fo baratoi at ffeit amatur o flaen cannoedd o bobl, a bydd y lle yno i'w ddilyn o'r holl ffordd. Byddai'n troi fyny, tair gwaith wythnos, os dwi'n gorau bod rhywle, na i fod na. Dwi wedi bod yn ymarfer rhan am cwpl o wythnosau. Mae o'n tough going. Dwi'n meddwl ni'n deall faint o waith ydi o. Mae'n brutal. Guto, with his training, he's probably about 2.5 weeks behind the rest. The other boys have stepped up in sparring a bit now. You know, they're getting a little bit more confidence. When he comes in tonight, I'll make a point that he needs to put the effort in and rock up. Dwi'n meddwl yna fwlch yna cyn i ni ddechrau. Rhwng fi a'r gweddill, bwlch enfawr. Hanner ffordd drwy'r 9 wythnos ac wedi cyfnod esgeulus dydy ffitrwydd Guto ddim wedi datblygu i ddygymod ar ymarferion cardio yma. Bydd yn cryfhau yr obliques a iaps cefn at y blaen. Heb sôn am yr ochr Bocsio, cyn mynd troi'r sgwar. A dwi'n meddwl bod wedi splitio trwsus fydd y can. Hyd yma, symudiad y traed a'r dechneg sylfaenol o Bocsio neu gysgod ei hun ac mewn par ar y padia ydy'r unig gwaith mae wedi llwyddo i gwneud. Dwi'n gwneud beth i troed fi, so dwi'n gweld burpees a high knees y stwff yma'n rili anodd. A dwi'n gwneud just warm-up o fod, ond mae'n brutal. He's holding back a lot, as you've seen there. All the other guys are still working, still going. He gives up too easy. He can't give up in the ring. So he's got to step up and work a bit harder. Heno, dwi'n mynd i fod yn sbario am y tro cyntaf, sy'n golygu fyddai'n mynd yn y ring, flaen pawb, a fyddai'n cael ymhensio am y tro cyntaf. Sy'n rhywbeth dwi ddim yn edrych mlaen at. O gwbl. Felly, amser i ddiogelu hyn. Ddim gyda'r hyfryd beth yma, sy'n neud fi edrych fel Alan Carr. Neu fe dim ond sic. Nesa, menig sbario pwrpasol 14 ounce ac amddiffynydd pen bachdel i fatio. Ond mae trio siarad efo gymshild Rhun mor ampleserus a chamu'r sgwar am y tro cyntaf. Dwi'n mynd i fod yn sbario yn y ring, so hwn sy'n cyntaf gorau cyntaf. A'i bartner cyntaf yn y sgwar fydd Sean Pugh, cyfreithiwr sy'n wreiddiol o Landwrog. Mae sbario gan amlaf yn fath ysgafnach o ymarfer, heb fod wardambaid a ffeit iawn, ond un fydd yn profi os fydd Guto'n gallu cymryd ei ddyrnu. Os na fydd yn dod drwy bwer sbario, mae'n anhebygol y bydd o'n gorffan ei 9 wsos yn y camp efo'r 19 arall. On the dropouts, you normally get between 2 and 4. Mae hyn y brofiad gwbl newydd i Guto, sy'n erioed wedi cael dwrn yn ei fywyd o'r blaen. As soon as we start the sparring, smack in the face, that's it, like, you know, whoa, it's not for me. Keep your hands up, don't turn your back. Come on, fight back, don't turn away. Ond mae gredd Guto i roi'r ffidil yn y to yn parhau. Why are you turning away? Keep your hands up, keep your chin down. Come on, suck it up. We've got another 2 rounds, yeah? I'm nervous with him. I'm the coach, and it's on my shoulders that he puts in a good shift in the ring. If he turns or he stops, box it. We'll get his hand there. Er mwyn i Guto ddysgu amddiffyn ei hun, ac i Sean ddysgu manteisio ar ei wrthwynebwyr, mae Mark am iddo barhau i daflu'r dyrnau. Ond yr un ydy'r stori. Keep going. Don't turn away. Ar y noson gyd dim troi'r gefn fath o'n neud yn y fi, achos di'r person arall yn mynd i stopio hynny. Mewn am bod yno fo i hitio rwy'n achos o'n i'n dweud o syd amdano fi a oedd o'n llecho llawer yn dyd. Fe rhaid iddo fo man up dipyn bach a dysgu cymryd punch a hefyd dysgu llecho punches. Be ti'n cael dy bynsio ti yn dy bol neu a dochr ti sydd ddim yn disgwyl a dwi wedi cael un yn rhywun yn yngheg.
Mae hon wedi bod yn wers galed I Guto, a Sean ond wedi defnyddio tua 50% o'i bwer, fydd pethau'n mynd dim haws iddo. So, dwi wedi, tro cyntaf I fod yn y ring. Waw. Mac yn dweud, dwi'n jympio o gwmpas gormod. So mae hwnna wasio egni fi gyd. Dwi'n cael just vision o fi stepio fewn i'r ring ar y noson. A just mynd, na, a just cerdded sy'n allan. Debygol iawn. Ond mae un o drefnwyr y noson fawr yn ofni na fydd Guto'n cyrraedd mor bell â hynny. He was boxing and having a go, but there was no visible improvement. She was continually doing the same thing, and that's a big issue. Because what he's doing now isn't safe. It isn't safe to do. He's turning his head, and that's an issue. If this is something that you can do, then we'll need to get you back out there, and I need to see you improve every single time. It can be done, and it's been done plenty of times before, but now is the time to do it. I want to do it, just to prove it to myself. And it's just, yeah, I did fall off the wagon a bit. You literally do need to take a punch, don't you? Yeah. You need to take a punch. Yeah. So do you want to go out there and do that? What now? Yeah, you're going to need to. I wouldn't like you to walk out tonight. Who's going to punch me now? Mark. Mark. But I'd hate you to walk out of here not having given it that go. Oh, let's do it then. Good for you. Let's go. Un cyfle ola I Guto. Rownd arall, efo bocsiwr profiadol. Dwi'n just cael y teimlad na bod fi'n gadael pobl lawr gas gyda hynna. Pryd oedd Simon yn siarad efo fi gyda. I was thinking dwi'n man, shit, really. Mae'r dyrna'n brifo fwy byth y tro yma, ac ei fod o'n arafu amddiffyn ei hun, dydy Guto ddim yn troi ei gefn ar ei wrthwynebydd. Ac mae o'n dechrau ymosod yn ôl hyd yn oed. Mae'n edrych fel bod Guto am gael cyfle arall gan Simon a Mark. It was something that he had to do, and in credit to him, he did it. We just need to see it time and time again. So, dwi'n newydd fod nôl yn y ring efo Mark yn cymryd punch fel dyn. Nath nhw ddeud gysuro bach, dweud bod fi yn cymryd a lot mwy o ddifri. Dwi'n credu nath hwnna sbyrrio fi on. Teimlo'n loads gwell o'n. So gobeithio yr unig ffordd fydd fyny. Ond yr unig beth dwi eisiau wan di McDonald's sy'n berig braidd. So fe rai fi jyst mynd adre bita avocado. Great. Tro nesa! Jyst yn dod. Ar ôl problem fach, mae Guto nôl yn y sgwar ar gyfer ei baratoada ola. Cyn y noson fawr. Okay? Yeah. Well done. Good there.